大家平安，有家外tu chua kajam naman nama kajinana sudivat. Saka tu chua kajam naman auricha sopina kainwa sama si mazai tua tau chikari ni matai imazai tua tapuru katu warwa suratan imazai tua tapuru katu lima karam paju ciura puru katu lima karam. 马太福音18章15节到35节。拜 no pasariban sun nuaso vecek sa zau I temaju saso a ivui toa pasariu ni maju no aminmun a mandusa no kiranda danusun kimuna mara vecek kanan lakwa no inika kiranda katswananga toa macidil to mandusa a zuma a sama temaju ula na seminaro a kana kaya nga penulat no mandusa matiru a na patsun sa pasekelang au no inika kiranda di maju pasemaravan toa a kina tewe-tewelan I kiukai au no inika kiranda toa kiukai patswaru anga toa inika na masaru wa tsau-tsau katoa roki kazulu-zulu wa so shikudan te maju kuno a iwa wa pena seetan anu pinaka pasariu I katsawan a penola tanga nuka I cari vavau ki paka pasarivi uta au anu pinaka nangwa I katsawan nuka I cari vavau ki paka nangwa I uta kunu a ivau anan uta no izwa I katsawan a mandusa a mama wa varung a ki aung toa a nemane manga tara pasusui ni kama I tari vavau ayatoa kumali a inu no izwa mandusa a mantiru wa masantiaken a sini ka epu-epu na kizangaken taya maju aya ti Yesu toa zwa semate Yesu ti pitiru sa kivada marerai no pasalivan akan nuaku kaka aki cenceng a uri kimpidal a pajekat te maju aki kena nuki pintu aya temavera ti Yesu inika kimpituru a puru toa kimpitu ayaken danusun pai manasika a si palavakan nua semas I tari vavau na kiparumavan na zwa macidila huangti a uri kivada toa sa sekaulan ni maju a sumupu toa kini po senganan nia maju ka patagitagil a kivada katsuina sema te maju azwa macidila ualai a na ki papu kiam toa pida a kudravan a paisu a ki au nekano uri a sisukiam ni maju mana sika pavrian ti madu katoa skel katoa marka alak katoa nanemane manga ni maju ula masukiam aya azwa huangti a pajajikat toa zuma a sasekaulan manu kemubu ngazwa naki papu kiam a sasekaulan a ki aung toa huangti sa ibu kinememan
ananaken taraku sukiaman penolat aya. Azwa皇帝penaura jai maju sa uripi kiam sa sawi. Ka sasau azwa sa sekaulan secevung tua sikata jaran sa sekaulan. Naki papu kiam jai maju tuki pida vatan. Au jajasun ni maju sa vuseri sa ivui sukiamu ayai. Pai ka patsuna marka sikata jaran sa sekaulan toa kinudan ni maju sa itu rawat sa varung. Pai sivai ka sema toa huangti sa pasemaravan zwa kinudan penolat. Pai jaulen nga no huangti zwa naki papu kiam tu riau sa ivui tisuna na kuya sa sekaulan na kiaung sun tanuaken saka ku inuri pasu kiam penolat. Aki na kuya asu sipazkata asu sikata jaran namaya tuaku pina zakatan tanusun ayai. Pai keminamali zwa huangti sa paparangezan di maju tua zwa kisapil i rusung pati uri sumukiam tua kiam penolat. Pai timuna tara masidi-cidilan no ini kamuna na kemasivarung pazkat tuanu kaka. Kimuna aitazwai yang uta ni kama i tarivavau aya ti Yesu aicu kainua semat. Sakatu soa kajam-jaman asini putarvan tianutem 廉价的饶恕。现今教会在处理人际的冲突关系时，同样需要从上帝而来的智慧。教会群体必须小心行使饶恕这个权利。在还没全盘了解整个情况时，教会若一昧要求受害者无条件饶恕，那么在加害者不晓得自己如何伤害人或不愿承认错误下，轻率要受害者饶恕，恐怕只会带来二度伤害。真正的饶恕需要双方坦诚面对彼此，才有可能产生。饶恕不是廉价的，每一个真诚的饶恕都得来不易。Aicu mana sini pada zakat yang cintu suaka zaman-zaman 廉价的饶恕。sini pakinum tutu 教会要如何面对人与人的冲突关系呢？Sinaya jantin tu suaka zaman-zaman arujakin menemin. Saka dikinana ngemadoa kinunum tua pada zakat. Tua sini pakinunum nua sema tu suaka kini adavan. Saka kainuri. 亲爱的主，求你赐我智慧，使我在人际关系中能真诚相待，并学习真心饶恕的功课。奉耶稣基督的名祷告，阿们。Mali-mali tu sua kajam-jaman nama kacinana sumubu kilaroi tu mana sin pavai nuat sema tu sua pada zakat lacinana pa ene saja pa susuin ayakana pa semarau lacinana sudiva tu sua cakin adavan taja 平安